miżitu ħajjuma. Wellit nies professjonisti kemm kittiba u fl-isport. Dik kien l-ewwel tim ta' Malta u regatta rbaħ fil-port. Hemm artisti reliġjużi u mexxejja ewlenin, mużiċisti nies ta' snajja mill-aħjar fost il-Maltin. Bormla Aziza inti omna, bel sinjura fil-ġrajiet. Fik hemm ħidma u ġid belt kbira, ollew ismek bosta uliet. Belt Cospicua iswar kuruna il-bormiżitu ħajjuma. Fuq kull ħaġra hemm li tifsira sa mill-Eden issemmejt. Kemm fl-assedju, kemm fil-gwerra sofrejt bosta imma żammejt. Ħajl il-dawk missierietna li għaddewna l-wirt sabiħ. Fik twelidna ngħixu nħobbu, aħna nkomplu l-ġrajja bġieħ. Bormla Aziza inti omna, belt sinjura fil-ġrajiet. Fik hemm ħidma u ġieħ belt kbira, ollew ismek bosta uliet. Belt Cospicua iswar kuruna il-bormiżitu ħajjuma. Il-karattru tagħna jidher ngħidu klimna bla tlaqli, imma m'hemmx mibeda f'qalbna ngħinu koll lil min jeħtieġ. Issa aħna rridu nkunu illi nagħmlu mill-aħjar biex lil-Bormla inkomplu jinsetqu u dal-wirt naddu l-iżżar. Bormla Aziza inti omna, belt sinjura fil-ġrajiet. Fik hemm ħidma u ġieħ belt kbira, ollew ismek bosta uliet. Belt Cospicua iswar kuruna il-bormiżitu ħajjuma. Bormla Aziza inti omna, belt sinjura fil-ġrajiet. Fik hemm ħidma u ġieħ belt kbira, ollew ismek bosta uliet.